Vaijan he puchong hunlur vate na nuha nensi loi thang pui vate upa training thang vate anaunu ibili som pali dana nga pasala hungnei na ding thua lai unau lai bung panam hai lo in mu khom na Vaijan hin nei ania chutaka thang hai moloi hafong area sung sur panau lai bung in zam kho acha ya in puta hai Vaijan hin mu khom na nei ania amal malin in berhin na nei kata upa dar thang mung sung te mahi chairman ania chon pu bial falang te ila hino ma mahi vice chairman ai zingaria chon pu lamhing thang ramchal finance cum treasurer ania chon pu thamhin thang ramchal assistant secretary ani boka chon pu laro thang hangate executive committee member ania chon Risa Elbarte executive committee member chon pu Zama Ramchal ama khom executive committee member chon pu Chonghunlu in nei tu ania chon auditor chon nei ni lai hi ulalem jam barte polinan to kena hu tham thei gap boka chon pata upa training thang ba longka ama khong thang theya ai ni lai tham ding in min hu tlang pui ding in go hatian to kin hunga chon ke hi pulal ro chan sung te secretary su panam lai bung zom khom ni bokani Vaijan in tinam program sim dan ding le imani hai lo dong so nga in tinamani athat thei le amoi thei anga e naw nu e far nu dana nga pasala nei ding lu toyom dan ding da le atul dang dam hai ma lo la dinga in hu khom na kun le ni kha ai ri fi batani